اساسگزار ادبیات ممتاز فارس و تاجیک آدم‌الشعرا ابو عبدالله رودکی فرموده است: دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. آره، علم دانش نعمتی بی‌بها و روشنگر راه حیات و زندگی است. باعث خرسندی است که امروزها جوانان سمرقندی نیز این را خوب درک کرده از پی علم آموزی هستند. مرکزهای تعلیمی در این جاده نیز خیلی سهم ارزنده دارند. یکی از چنین مرکزهای تعلیمی Perfect Education نام داشته در محله بوزی ناحیه سمرقند از جانب صاحبکاری جوان و چشمی کاردان گلچهره فیض‌الله و تشکیل کرده شده است که در آن قریب 200 نفر نورسان و جوانان علم آموزی می کنند. اهل این مرکز هر یک عید و جشن را با آمادگی خاص تجلیل می نمایند، از جمله عید نوروز را هم. تعلیم مرکزمون 2017 سال بوده کار میبرد. جدا همول студентомона талабомона майдагеш таълим дода то мана ҳозира таълим дода омайсем дигар давлатобаям рафта ҳозир то ҳозира минатдор шустагоҳ ҳаст IELTS ба мана ҳозир ҷаҳон забонаш ин английский забон шудагиша аз борош ҳамин чизба ҳамин соҳаба ҷудо ҳам мӯл эътибор дода шудааст. барои ҳамин бӯзи маҳаллеш сохил кечешпа кишодаем аз хономон гирду пеш будагӣ маҳалломонам бе малол шаҳар ба нею ҳаминҷа ба омда мехонанд. худо ба шукур анча донишшошон наст. мана дигар давлато рафтагошонам яқол намунеш. ин кас аз Америка номашон Адриен. ин кас ҳозир институти олиба дарс митсиянд. ин кас волонтёр 2 сол давомашпа дарс дойсен. инҷанги бачаи донишаша саҷиндан аз барош омдагӣ будан ҳа. ایدی ملی البته با سر و لباس، خوراک و عنعنه‌های ملی حسن و شکوهی خاص دارد. این است که اهل مرکزی تعلیمی پرفکت ادوکیشن آن روز خانه ایدانه آراسته خوراک‌های ملی آماده کرده اهل گذر پدر و مادران را نیز تکلیف کردند. پیرانی برنادل زیبی صحنه شده دست به دعا برداشته شکرانه زمانه می کردند. همین بچه که هم ماشون کلان شوند، صاحب علم و فن شوند. الهیم هم زمان ما تین شود، خاطری جمع شود. الهیم همه وقت نوروز کمو مبارک شود. این سال همین چاقه همه 4 چشم توگل همین خیر روزکا بر رساند. در و دروازه که همین خیر روز بکشاده شود. زمان ما تین شود، پادشاه ما با عدالت شود. خدا یک مهربان هم ما همین خیر روزکا بر رساند. الهیم دولت پیری تیاد. الهیم خدای مهربان همه با بسم الله الرحمن الرحیم. تنی صحت خاطری جمع دلی بیغمتیت خدای مهربان. زمان کما تین شود، آبی روان مؤمنانتیت خدای مهربان. خدا الله هم چقدر عمر دادگی باشد همه بینیم. الهیم از جنگ و جدل خدای مهربان اسره کند، اویله کند. سمرقند ما تینج خدا به شکر. الهی اینم تینج شود. الله هم مشبه مدد و مروت کند. آمین و رب العالمین. لقمان دور تکیه به خدای رسول. آمین. الله اکبر. در اولی تدبیر مطیع ازبکستان صدا داد. سپس گلدختران و جوان پسران مرکز برنامه کنسرتی را که بخشیده به عید نوروز آماده نموده بودند با یکی از مراسم‌های ملی یعنی کلین سلام سمرقندی آغاز کردند. با تدبیر نه فقط مهمانان محلی حتی مهمانهای خارجی هم شرکت ورزیدند. خانم ادریانا که از ایالات متحده آمریکا است و به نزدیکی در یکی از مکتب‌های عالی سمرقند درس گفتن را آغاز کرده است با تکلیف گلچهره فیض‌الله و مهمان تدبیر ایدانه شد که از این به نهایت خرسند بودنش را چنین ابراز کرد. من خرسندم که در ازبکستان هستم و در عید نوروز اشتراک میکنم. مرا دوستم گلچهره تکلیف کرد. به من این عید معقول شده ایستاده است.
ба хусус либосҳои миллии шумо хеле зебою рангоранг аст. мехоҳам ҳамаи ӯзбекистонiyonро бо ин ид табрик гӯям. таманно мекунам ки бо наздикону аҳли оилаашон наврӯзро хушу хурсандона ҷашн гиранд. наврӯзатон муборак. ба сифати маълумот бояд таъкид кард ки дар маркази таълимии Perfect Education математика, арифметикаи менталӣ, таълими ибтидоӣ, забонҳои русӣ ва англисӣ дар асоси технологияҳои замонавӣ аз ҷониби омӯзгорони соҳибтаҷриба омӯзонида мешавад. ин аст ки барномаи консертӣ низ бо забонҳои ӯзбекӣ, русӣ ва англисӣ бурда шуд. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня я очень рада, что мы собрались праздновать один из наших национальных прекрасных праздников Навруз. Hello, dear guests. Today I'm very glad that we have gathered to celebrate one of our beautiful national holidays, Navruz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun go'zal milliy bayramlarimizdan biri Navro'zni nishonlash uchun yig'ilganimizdan juda xursandman. хонандагони гурӯҳҳои болоӣ бо забони англисӣ саҳначаҳои ҳаҷвии тарбиявӣ намоиш доданд. хурдтаракони гурӯҳҳои ибтидоӣ бошад афсонаи кулчаро бо забони англисӣ хеле хубу равон иҷро карданд, ки писанди ҳозирин гашт. албатта суруду рақсҳои миллии иҷро кардаи гулдухтаракон шукӯҳу шаҳомати тадбирро дучанд намуд. писарони раққоси ин муассисаи таълимӣ низ зери навои машҳури полкаи андиҷонӣ рақси гурӯҳиеро басо хуб иҷро карданд, ки хотирмон буд. дар охир ғолибони озмуне ки ба наздикӣ дар доираи худи маркази таълимӣ эълон карда шуда буд муайян гардиданд. ба онҳо аз ҷониби маъмурияти маркази таълимӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. Mana bunday chiroyli televizor bilan taqdirlanadi. бутун O'zbekistonamona, шаҳрамон, азим шаҳрамон, Самарқандамона ҳамин Наврӯзи олам кати аз таги диламон табрик мекунем, аз номи мана шогирдомон табрик мекунем. илоҳим ҳамин Наврӯзо мӯлаша бинем. илоҳим замонамон, заминамон тинч шавад, осмонамон мусаффо шавад. илоҳим акак ҳамин фарзандакои калон кайстагомон, тарбияи доистагомона албатта мевеша бинем.